inyama yami ikhathele Baba Nkosi yamakhosi iyabonga baba uguqa phambi kwesihlalo singcwele ngesikhumbuzo sikangalo zinde uNkulunkulu wethu mayekhuluma nabantu aphenduka abuye esandleni uNkulunkulu wayochwepheshe angazi Nkosi yamakhosi ukuthi lo babunono bokukhuluma nobuciko nje nokuyithanda uNkulunkulu angasibuyisela kanjani kukho kulento eyithandwa inyanga yezulu sisashala lapha ekuphakameni kwakunomkhubana nje ukulahleka kweingane zihambe ziyogcwala ediwe lapha zifuna 2 days 3 days zingatholakali kwase kuthi ngelanga kwase kuhlangana abantu basebehamba beya kubaba umzalayo bayamaza abantu umkitazi wehamba ngeingqoshe ethutha abantu lapha ubaba ke wengavami ukuya esontweni ngoba wefaka ikhindi nethutha abantu nangesabatha ngiyakhumbula namhla elanda wezogcotshe wamshumela wafike efaka isikhindi landa athi inkosi landani lwamfana ufaka ikhindi uqasha abantu ke mase befika labantu lapha ekhaya ngangcoba ukhona baba ngobe ikhulumela nalendaba yakhe mase befika labantu lapha ekhaya bazobika baba silahlekelwa izingane lapha na ziduke nje 2 days 3 days lapha ediwe asazi ukuthi zenzani ithi inkosi inyanga yezulayi nibona lezi zingane igcwala lapha nedikwe nje ingilozi yamandiya ekhalayo kuthe ngesikhathi kubulawa isizwe samandiya lapha kulwa nabantu abamnyama abantu basebedla imizi yamandiya kwaze kwathathwa neimpahla nemibhedo nama-odrop amandiya ngiyakhumbula kuphuma kwesigijimi sinameza kuthiwa kutshele wonke amanazi ekuphakameni angayithengi impahla zamandiya ngikhumbula inkosi ikhuluma yazi yathi umuntu ogcina impahla yendiya kuyophela koze kuphele konke nizokufa phinselani impahla noma ngabe wathenga isipuni nemfoloko kithi nje ngiyakhumbula ukuthi kwakwazi waduka lo mfana othi uMangqezi inkosi imkhumbule naye ehleze edikwe lapha kanti ingilozi yamandiya bayibuyisela lezi impahla kwakhona ukusinda kumaNazaretha ayibonge inkosi lo yaNkulunkulu abantu abenkosi ngelanga wakwakhuluma la uthi bagcotshwa ngiyanicela ningathandi ukugcotshwa thandani umsebenzi nokugcotshela amen ithi mawuthanda ukugcotshwa wangawuthanda umsebenzi wokugcotshele lento ekuwe uzophambana nayo
ithi hambani nishumayele wonke umhlaba la nihamba khona nithi nje nangu uShembe mina ngiyoba khona ngizobe ngihamba ngivela kade kuphatha uprofessor ibhalo uShembe Sidwe ushumayele uShembe Sidwe uwodwa ngikhumbula ngelanga abantu abenkosi lapha kithi ezweni lakithi emalangeni emqebo kwakhona insizwa kaNgcolo kwakuthiwa ukhetho isebenza la kaShukela lensizwa afika emsebenzini kwadliwa ikhafitini kanti sebephosa ukuthize lapha ekhafitini iyabuyisa ibuye emsebenzini siboshwa ngamaketa ngezandla isihlanya hla bakhona abakubula ngaphakathi ethempelini kwase ke kuhamba kufuna bonke abantu ke bezolapha ishunqisela lensizwa yazi yasinda kanti uShembe wonke inkosi ukangene kabuhlungu komunye umuzi kanti uzoshumayela hayi kwacaca ukuthi lo muntu akasindi lo muntu nenkosikazi unezingane kumbi lensizwa ukhethwa yakancobo bayazi yale malangeni emqebo umfowabo besinayo la esontweni uqinisela uthanda ukuhamba udlule emhlabeni kwase kuthi ekuseni ubaba weza umuntu ememeza egcekeni sontweni angibize mina ke nje kuzalweni kami manazathi angikaze ngibe nomngane wabantu abancane bengizwana nabantu abadala njengazi ngadala kanjani futhi bengayihambi nemizi yabantu ngihlala nobaba nomkhulu wami usethu baba mntanami khona umuntu omemezayo la mase yaphuma siqalaza sibone umuntu thebona kwasengena inkosikazi kwakuthiwa umabhasikidi yakancobo uma ingena le nkosikazi yayisithi ngisizeni madondo seniyinhlekisa umhlaba sho magodo uyahamba inganami iyahlanya ngisho umzimba wenganambona wonke ngabantu iphambene ngengqondo ngisizani ngizothi uShembe yabasiza abantu yayisithi ndoda enzala mfana ngije umthatha ibriefcase base ngithatha ibriefcase siphuthuma naye saphuma sibathathu manazalethu uma welandela ngemuva macele gijima sikheleza sigijima siya kulo muzi ile nkosi ithe manazaletha mani memezizwana ngizoba khona sathi masifika nje sangweni lo muzi ngoba kukholwa umuntu kulo muzi sase sisho sathi inkosi esimaka kade simphambi wakho yayisithi ndoda kumina sahlala siphatha amanzi ke phatha isigubhu ngikhamanzi yesithi azungeze umuzi bekusekhona into enje la abantu bavele bangenise bejakhe isikhathi bebuka amade ungene kuzungeze umuzi manazaletha uchelwe ngamanzi umuzi ngaphambi angene kuthandazo sase singena masingena lapha kugcwele insizwa ziyaphumula undi kukade uhlanya liboshwe lensikeni lapha alulwi lo muntu lapha ezandleni usayopha ngishigazi ngikhuluma indaba enye ngayizuba abantu benkosi ngase ngiphume umthandazo wami ngezwa yini sontweni asanake ngisho isikhathi sini ngase ngufunda umthandazo hlezi lapha le ndoda ubaba sangibona enzeni into wena ekhanda eqhaqhaza ubaba noma bayamaza abanye njoba ngifunda lo mthandazo umngenyawo yena enhlizweni yami ngithi futhi ugade ukubaleka ukuthi mali uphunyuka leluhlanya baleke mina ngokushiyana ngihlakalela weManazaretha wathi mawuphela ngimthandaza yayisivele isuka le ndoda yayisivele ima phambi kwayo yayisithi madoda mqaqeni lo muntu asikwazi ukuthi senze umthandazo umuntu ebukhuleke kanje bathi abantu wena sibani uyahlanya ekhanda lakho ungaqaqa umuntu ehlanya uzoshala umuntu asibulale lo muntu lathi baba mqaqeni mina ngikhonza uNkulunkulu wangempela inkosi yangayizwa abantwana benkosi ungalezinde abantwana benkosi zathi insizwa uyabona ke sizophuma thina simela phana mase mqaka sophuma kwase uyabona ke emakhaya amawindi bekwakhiwa ithebe nje kuvala emawindini lapha sami insizwa iphethe indungu ngapha nangapha kwase kusala insizwa ezazizini zakwabo ngaphakathi kuba ziyidelile phela ingane yakwabo sase zimqaka zathi asimlalele lo muntu wayeseqaka khehla amakatanga ayisezandleni naye seyinyaweni athi mayeqaqwa le maketanga yehlala insizwa yathi ngci yahonqa yayisisho lensizwa engizalayo yathi baba wethu usezulwini khona ithaba
uSilo yasukuma lensizwa yayilula kwasekhuluma izinto ezayikhuluma kuyo baphuma babalekela kwasala mina noba ungizala lapha endlini bathi baba ngithe wena gasho ngathi umoya wa mawuze Nkosi sazi uphetha amanzi uyahlabela ukuthi nesibindi ngase ngizwa ukukhuma umqadi wathi niyazi umqadi emakhaya uthe uma uqhuma nomqadi ngeze into eyodwa wathi nje ha ushembe ungangibulali usho lo muntu wathi ngqi phansi walala nje flat bamthinta abantu abasephefumula wathi ufile lo muntu sasonta nje bamthela ngamanzi wenza konke wathi baba hayi usephile lo muntu myekeni manje uma lo muntu esephaphama ngesikade nje akunakiwe lento kusangeni kwenziwani weseguqa phansi ngamadolo lo muntu wathi awumkhulu ngiyabonga ukungidabukela somdala kangaka wazi ususa lento ehlezi kimi kwase kubuza unini umabhasikiti wathi intana ngibonani wathi ngibona nangu baba usemdala faka lo mhlophe nesiqoko semnyama nikhona emadodana benkosi ubaba wami wasethatha isihlabelelo wesethi awukhombe umuphi lo muntu ombona la wesekhomba inkosi ungalezinto abantwana benkosi sathi siphuma kulo mzwa kaNgcobo sasiphelezelwa uhlanya lazi lajike ediphini ekhaya uma usekhaya nje kukhona idiphu ngaphesheya wasinda lo muntu waphila ngegama lika Shelo abantwana benkosi Nkosi yamakhosi siyakucela baba leli bandla lingabi inhlekisa Nkosi ngesikhathi sethu le Nkosi iyayithanda izinto ezinhle ifundisa yenza izinto ezinhle ngibuke namhlanje ithi le Nkosi maNazaretha ngifuna ngisho umuntu ma efuna ngomlando leli bandla uthole ugijime endaweni umuhle amen yayithi ifiso ngabe sekhona ngisho izikole zamaNazaretha izingane ezikhuliswe ngobuNazaretha ithi ngisho emafemini fanele ngabe namhlanje makubhala uthiwa liyandawo ifanele ukungena amaNazaretha namhlanje usuzobona nje sign yamaSulumane uma kuthiwa ihalal uthi awucisho la usungangena kodwa ayikho into kunasayenze into eyifiswa nyanga yezulu Shembo ethanda izinto abantwana benkosi lo yakhe engathi uNkulunkulu angasenza lo msebenzi wakhe ungabi inhlekisa ngesikhathi sethu amen kasithandane nje maNazaretha sibambane sibe munye ukuze ivangeli kaShembe libe lihle amen ngoba omncane uzomdinga omdala nomdala uzomdinga omncane musa kumqedza isikhathi singakashayi ngoba nizodingana Nkosi ayibusise nekuzuleko amen